بس چخلکی کامera چخجا بگیریم این طرف این طرف اون طرف یکی این خیل I don't know honestly. Are we live or are we still live? YouTube, read more, accept, up, 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 up. YouTube. Stream chatbot. چه دمونه میشود نه؟ هی شما بخیر دوستی آنلاینی امروز صحبت میکنیم تحصیل نیست در چت نویسید کنی چی احوال دارید میشود مساز خودش خیل سیف چهار کس در پخش مستقیم لایک زور کامنت نویس بیا امروز یوتیوب حک میکنیم البته که با مقصدی نیک شهباز long time no see چندین ماها شده بود که نبودی در کجای بودی مساز خودت چه سلامتی و سوز بله انا تنها دکست پخش مستقیم لایک گذاشت و بله اما 5 کس تماشا دارد سه خب میگوی لایک از یکی تا البته با شما بین بعد از سالهای سال باری اول شد که ما پخش مستقیم در اومدم و بله یعنی لایک گذار کامنت نویس با دوستان بله روز تا روز الکی بله 537 کسیدم و ویدیو اخیرم از 100 تماشابین زیاد شده است و در کانال آیتی آموزم زیاد از 20 کس پیوست شد که در حقیقت که زیبا اگر کم یک کس از ویدیوهای ما شد شوند ماده کیفایه است
шабоз бачаҳоро бугум дуроянд тага аки ман намедонам агар ки шавқовар бошад каседа дурояд набошад яъне мо мардуми шавқовар нестам ҳозиам дар чӣ таи мурманскада тага ба наздикӣ сафар дорум ба тарафи москва рахат ки зебо олиҷаноб курсо чӣ хеле мешавад курсо танҳо бале курсоро мехоҳем ки ба дараҷаи профессионалӣ омода кунем ва дар канали IT омӯз гузорем ва касе ки хост таҳсил кунад дар кадом вақти замон шаб рӯз бегоҳӣ соли 2050 2080 бале яъне мехоҳам ки дар IT омӯз ҳамаин чиза ҳуҷҷатгузорӣ кунам не то ҳол ягон кас нанавист барои курс ва намедонам чаро проблем ин ки мардум наметавонанд почта навистанд ва бале ин кори хуб нест бояд ки ту почта нависта натонӣ почта нависта наметавонанд яъне имейл навистан касе наметавонад ёки як курс кунем ки чӣ гуна имейл нависӣ ва бояд ки ман худам ин корро кунам дар YouTube якчанда каналҳое дидам ки видео месозанд барои барномасозира ва шояд ки аварда пайваст шавам ва ба ёд шояд ки ёрӣ кунанд ё ки бигӯянд ки мо мехоҳем курсотамонем якчанда устодҳое ҳастанд дар ҳамин YouTube каналҳо ки видеои ба ём мумкин ҳамин 100 тамошобинӣ гирифта бошад барои мисол барои Linux ҳам якта курси олиҷаноб дидем ки бо забони тоҷикӣ сохта шуда аст вале соли пешина бале солҳои пеш курсҳои солҳои пеш бале охи ошно барои ҳама корҳои офисӣ корҳои IT дар ҳамагита се чиз лозим аст суҳбат кардан хондан навистан се чиз агар тонӣ дар ҳамаи корҳои ки вобаста ба офис ҳастанд дар ҷои кор метиҳанд се чиз навистан хондан суҳбат кардан оддӣ аст мушкилӣ ин аст ки вақте ки мегӯӣ ки ҳей мада пайваст шав ва бо тариқи почтаи электронӣ мада паём равон кун ва иҳо намедонанд ки чӣ гуна почта нависӣ аввал менависӣ рӯз бахайр ё ки шом бахайр ё ки намедонам субҳ бахайр ё ки дуруд умедворам ки хуб ҳастед пас он дар бораи мавзӯе ки мехоҳӣ қатъи ҳамон одам суҳбат кардан менависӣ пас он бо эҳтиром ташаккур рӯзи хуб ва баъд равон мекунӣ почтара яъне чизи осон аст дар ҳама корхонаҳое ки вобаста ба IT ҳастанд офисӣ ҳастанд мардум почтаи электронӣ истифода мебаранд агар ту почта электронӣ нависта натонӣ хита барпарто хоб курси дагитона мегум дар бораи чӣ буд дар бораи Linux буд ва бале дар бораи Linux хоб чиқале ки мебинем 5 кас аллакай дар видео пайвастид ва бале саволоро нависед имрӯз мумкин як 40 дақиқа суҳбат кунем ва 40 дақиқа вақт дорум барои суҳбат кардан
Hey Zorax просто omire. شما خیلی دوستی مهربان تشکر که با پخش مستقیم پیوستیدی و مدت پیام نویستی. بله زورا چه خیلی که ما میبینم در هر یک ویدیو خودت کامنت مینویسی و ما در حقیقت که سپاس میگم برای این کار کردن. بله تشکر زیاد. خب شعباز ما پروفسیونالم تاگا اباچا با نزدیکی سیستمای پلانتا ازبست چالی که این پوستا گم شد لایف چاتس توپ چاتس اوکی اناس اسخا ما پروفسیونالم تاگا اباچا با نزدیکی سیستمای پلانتوردا میگذارم افسانوی که باشد افسانوی اگر که پروفسیونال باشه اما از خوش میکنیم که اگر کی خوست که ما دا روان کنی یگان ایمیل با درجه پروفسیونال نویس اوکی برای که وقتی پروفسیونال مینویسی مردم دا شوق‌ور است و مردم تجربه میکنن اگر کدام کتابم میخونیم برای پایتون اشنو کتاب نخون تنها برنامه نویس و اگر که خواهی که کورس ها از اینترنت بسیار است اگر که با زبان انگلیسی اما با زبان تاجیکی من نمیدونم یگان کورس متاسفانه شاید که من کورس کنم پایتون اگر که وقت یابم خب دیگری حتما شعباز حتما تمام اگر که پوشن نویسه تونی افسانوی بله انا خیلی کنیم این زمان دیگه کسی کتاب نمیخوند برای کتابای اختصاصی نمیخوند خصوصا در سایه آیتی در حال که همه معلومات در یوتیوب هست و یا که کورس های آنلاینی هستند مدتی برای آلمان رفتن در مسکو آغاز میکنیم تقریبا افسانه‌ای که اخیران بود در همین موضوع قطعی خیلی صحبت کردیم ماهی اپریل صحبت کردیم اپریل که مای با فکرم کم بگیریم مای ایول آگوست سپتامبر 5 ماه تازه هم آلمانی آموختی یا کی نآموختی یگان سرتیفیکات داری ausbildung راو یا کی تجربه آموزی خب 6 کس پیوستید با پخش مستقیم ما کدامی که نامد خوش آمدید و بله اگر اگه سوالات داشته باشید وابسته با همه چیز در همین پخش مستقیم نویسید. خب اثری نو چی نویسته گس سیف نویسته است که سیف نه من میدونم آلمانی را تاگا آفرین اگر که دونی اما یگان سرتیفیکات داری سرتیفیکات های بین المللی سیف در آیتی چی است در آیتی اساس انگلیسی است اگر که این انگلیسی را دونی الکی زندگی یا که جهانی نو تا شده می شود و میتونی که بله آموزی همه زبان برنامه سازی را از پایتون سر کرده تا به همه چیز. خب اگر ریزو همین درباره ذهن صنعی گپ میزدید میگویند برنامه سازان رو جای کارشون رو میگیرن. تشکر زیاد زورا اول برای چی تشکر چون که تو با زبان تاجیکی زیبا نوشتی. دوم اینکه در حقیقت که سوال افسانه‌ای بود. سوم اینکه از ما جواب میتونم به سوال نه یگان artificial intelligence یا که بله یگان ربات ها یگان کسی که ما خودمون ساختیم جای کاری ما را عوض کردن نمیتونند و یا با مثل ما فکر کردن نمیتونند. البته و یا بسیاری کارا اتوماتونی میکنن اما برنامه سازان رو عوض نمیکنن چون که ما انسان ها ربات ها را میسازیم و یا با گپای ما کار میکنن و حتما آدمی که داناست سازنده است ایجادکار است در آینده جای کار خواهد داشت و همون آدما این گونه ربات ها را اداره میکنن. البته که بگویی که کارگران بانک عوض میکنن اگر که بگویی که کارگرانی شاید که ساختمان عوض کنن نمیدونم شاید که بسیاری برنامه ها را مثلا برنامه‌ای که وابسته به بانکیان
офисиян иваз мекунад тариқи автоматӣ, аммо ҳаргиз ҷои созандааш иваз карда наметавонад. Ту ҳаргиз ҷои созандата иваз карда наметавонӣ. Роботам ҷои созандаш иваз карда наметавонад. бале барои ҳозир ҳамин ChatGPT-ро бин метавонад нависад ки барои мисол дар Flutter Wiki мада нависи ҳатта барнома менависад, аммо вай ба мисли мо фикр карда наметавонад. Ака ина мисол ман Python-а мефаҳмам чӣ хел ҷои кор ёбам. Хоб Python-а мефаҳмӣ, фаҳмидан дига чизай, кор кардан дига чизай. Барои мисол дар донишгоҳ мо бисёр чизора мефаҳмем ёки мехонем, аммо вақте ҷои кор мерем вай тамом дига чиз аст. Ман тавсия метавонам лоиҳаи хита соз, резюме афсонавӣ соз, резюме ёки CV. Пас он ҳама ширкатое ки дар минтақаи наздикат ҳастанд, спуриданги ҷои кор ва тайёрӣ ба интервюра бин. Тарзи суҳбат кардан таз зебо кун, хоб муоширата зебо кун, тарзи почта электронӣ навистанта зебо кун. Иза аз ҳама чиз осон аст. Агар ки Python надонӣ, суҳбат кардан, хондан, навистан натонӣ, ҷои кор мегирӣ. Агар ки Python надонӣ ва ин чизро натонӣ, наметавонӣ ҷои кор гирифта. Ман бисёр одаморо медонам ки медонанд забонаи барномасозиро, аммо дар интервю мераванд, зинекшон мегирад. Хоб дар кадом ширкатҳо мисол, дар кадом ширкатҳо барои мисол бин дар киҷо зиндагӣ дорад. Агар ки дар Тоҷикистон зиндагӣ дошта бошӣ, алиф Тоҷисодирот бонк, хоб ширкатҳои корхонаҳои давлатӣ, хоб Таҷрабт, айни замон Таҷрабт интеллекти сунъӣ сохта истодааст дар Хуҷанд. Агар ки то барномасоз бошӣ меравӣ ҳамунҷода ҷои кор метиҳанд ба Python, барои ки вай ҳама мутахассисон ошон ваянд. Агар ки дар Русия бошӣ, ширкатҳо Русия ин хусусан Москав, ин нист дар ҳақиқат ки шаҳри калон аст, кӯчаҳои калон дорад. Не ман ягон вақт дар Москав набудам, аммо Русияро бин чӣ хел калон аст. Уҷода ширкатҳои IT бисёранд. Ва рав дар ҳамун ҷоҳат навис IT companies near me ёки ширкатҳои IT дар наздики ман, дар ҳамун шаҳре ки зиндагӣ дорӣ. Агар ки иҷозати корӣ дошта бошӣ, спор дар онҷа. ва агар ки резюмеи ту бояда писанду мошабота GitHub медонӣ чи аст, дар GitHub кода дохил кун. Хоб ва агар ту бояда писанду метра занг мезананд. ва вақти занг задан интервюро мегзарӣ. Агар интервюро гузашти, ҷои кор метиҳанд. Зора хоб Зоракс бале. Умедворам ки саволта ҷавоб додам. Агар ки ҷавоб надода бошам, хоҳиш мекунам ки як бор дигар савол навис. бале, зеҳни сунъӣ наметавонад ки ҷои кори барномасозонро иваз кунад ҳаргиз. ҷои кори одаморо осон мекунад, аммо иваз намекунад. Ту агар доно бошӣ, ва идора мекунӣ. Агар ки нодон бошӣ, та идора мекунад. вобаста аз доногӣ ту аст. одамони нодон, одамони беҳунар, одамони шиллақ ҳамавақт дар азобанд, дар ҳоле ки технологияи иттилоотӣ омадаанд. баъд ака дар уҷа чӣ хеле кор мекунӣ? Хоб вақте ҷои кор гирифтӣ, меравӣ, ту фикр накун ки ҳамаи ширката ту идора мекунӣ. Не, яъне якта лоиҳаҳои хурд туда метиҳанд ки дар болаи ҳамун лоиҳаҳо кор кунӣ. барои мисол агар ки барномаро бигӯянд ки нисфша навистра, нисфша навӣ, туда метиҳанд ҳамун рӯз задачаҳое ки мисол масъалаое ки ту нисфара кор мекунӣ ёки бале яке баро барномарош намесозӣ, ту наметавонӣ, чунки бо ширкатҳои калонанд ва маҳз барои барномасозора ба ҷои кор мегиранд ва ту дар як даста кор мекунӣ бо вайҳо. саволи дигар. нигоҳ кунед, айни замон мо 5 кас будем, 5 кас тугмаи лайка пахш кард, аммо мутаассифона бо 4 каси. яъне кани чаро ки лайк мегузоранд, бо лайк намегузоранд. този барои ман мӯъҷиза аст. мо гуфтем ё рӯз ютюба ҳак мекунем алгоритма. албатта ки ба мақсади нек. саломат бошӣ, сейф. бо ягон савол дига дошта бошӣ, навис. 20 дақиқаи дига дорем. 20 дақиқа дига суҳбат мекунем. ё ин ки агар ки Python надонӣ, ширкатҳои remote job ёки удалён ёки ғоибона кор, шояд ки ёб ягон ҷои кор, аммо камтар душвор аст ин гуна ширкатҳоро ёфтан, чунки рақобат дар оҷа бисёр аст. ҳиндустониё
рақобати бисёр мекунанд ва шояд ки дар ҷои кор нарасад. бале ин ҳақиқат аст. лайф. خب نام دیدیم که ذهن صنعی مصاحبه در گوگل با معاش $660,000 گذراندن و این مصاحبه را گذاشت. باز چند جا فهمیدم که چند شرکت اروپایی کارمندانش را به ذهن صنعی تغییر دادن. البته که گفتم که آدمانی که یعنی بیسیک هستن یا که جونیور دیولپر هستن، آدمانی که نوآموز یا اینکه آدمانی که رقابت کردن نمیتونن با اینتلکت صنعی و یا را عوض میکنند. اینتلکت صنعی در حقیقت که داناست، اما تو خواهی که اگر باید جای کارت عوض نکنه تو باید رقابت پذیر باشی. من چندین بار درباره رقابت پذیری گفتم. حتی تو را عوض میکنه همسایه خودت، همصنفی خودت در مکتب یا که در جای کار همکار خودت. چی فکر میکنی ربات را عوض نمیکنن؟ البته که میکنن. برای همون تو باید که رقابت پذیر باشی با همون ربات ها. برای مثال اگر که تو کار عادی را کنی حساب کتاب اکسل، البته که باید عوض میکنه. بگیم که تو اگر که حسابات کنی یگان حسابات های همون شرکت بروری، البته که باید عوض میکنن. اگر که فرانت اند دیولپر باشی تنها همون صفحه را خچه مثال بالای وبسایت سازی، البته که تو ربات عوض میکند. اما یک خیلی جایی هست که باید الگوریتم است، الگوریتم باید نویسی. در این گونه حالت ها ربات فکر نمیتونه کرده با مثل انسان ها، چون که وای تو جای فکر میکند که ما باید گفتیم از ما زیاد فکر نمیتوند. گفتم اینتلکت صنعی هرگز جای کارهای آدمان دانا را عوض نمیکنه. آدمان نادانا همه عوض کردن میتونن، همه. این سوال اگر خیلی بله، اگر که دانا را ببینه چندین بار گفتم که تو را همین جای کارت اگر که تنبل باشی، نادان باشی، همصفت همسایت جورت عوض میکند با افین ربات ها. اما میدونی سایبر سکیوریتی را شاید که عوض نکنه، چون که در اونجا اینتلکت در سایبر سکیوریتی حتما با ما آدم ها لازم است، چون که ما به خطری سیستم را حمایت میکنیم و نه همه وقت ربات ها میتونن که به خطری سیستم را حمایت کنن. نه همه وقت بیسیک شاید تونن فوندامنتال، اما وقتی که دیگر انسان هجوم میکند به شرکت و یک انسان دیگر ما لازم است که به شرکت حمایت کنیم. برای همون دو تا انسان با انسان ها میتونن که رقابت کنن، اما ربات ها تو میتونی که با حق کنی، یعنی وزلامی و که غارت کنی سیستم را. اما انسان ها اگر که دانا باشد آسان است وزلام کردن یا که غارت کردن. خب اکا اوکی شاباز، از دید شما تجربه خوب است یا نظریه تغا؟ البته که تجربه آشنا شنیدن که بود مانند دیدن و خیلی باید کلمه دیگر را اضافه میکنیم انجام دادن. برای مثال من در دانشگاه همه چیز را خواندم، مونگو دی بی، SQL، PHP، HTML، CSS، جاوا اسکریپت. خب درباره کامپیوترها چگونه کامپیوتر است، حتی که من ویرچوالی مثلا من PC ساختم، گیمینگ لپتاپ و من شما نشون میدم. برای مثال من همین لپتاپ همین کامپیوتر خودم ساختگیم، اما پیش از این ما تماشا میکردم که چگونه کامپیوتر سازی همین خلاص. و وقتی که ما تماشا میکردم چگونه کامپیوتر سازی فکر میکردم که من همه چیز میدونم وقتی کامپیوتر خریدم. اما وقتی که ما بلاک سیستم را خریدم، اپراتیو سیستم را خریدم، جویستیک دیسک، همه قسمایی که لازم است برای کامپیوتر ساختن را گم زدم. نمیدونم چی پیوست کنم. یعنی تجربه دا همون چیز انجام دادن، دیگه چیزای دیدن از ویدیو و دیگه چیزای. برای همون تجربه همه وقت نظری را میزند در همه حالت. سوال عجیب. تشکر برای سوال شاباز. خب سیف اکا یک کورس انگلیسی کن پرژه اجداد خودت میفهمی. آشنا جان ما در اینجا رقابت پذیر نیستم، چون که الکای زبان آموز است. در دیگر شبکه با زبان تاجیکان بسیار میکنن بیای انگلیسی آموزیم. اما ما میتونستیم که رقابت پذیر باشم. در سال 2017 بود، ما صنف 9 بودیم که 10 در یوتیوب کانال داشتم.
ва бале англиси биоанглиси омӯземро озо яъне оғоз карда будум ва дар ҳолат мардум англисӣ меомӯзонду ва мутаассифона аз мисол аз хона аз дӯсто аз ҳамсинфо аз ҳама мара масхара кардан ки ту дар интернет дар ютуб блогерӣ баъд бале кӯдаки синфи 10-11 нобуд кардам вай каналҳои пешма аммо 2020 дига барнамегардам. Хоб мақсад ин аст ки ман намесозум курсҳои англисӣ узри зиёд. Хоб дигари савол ошнои дигари ман навистае ки про веб кодер. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Шом бахайр дӯсти меҳрубон. Ва бале агар ягон савол дошта бошӣ марҳамат навис ва дар ҳақиқат ки шодем ки тура дар пахши мустақим дорем. аммо 10 кас тамошо мекунад ин бале видеои мора ҳамагӣ 4 кас лайк гузоштааст. бале биёед имрӯз пахши мустақима ҳак кунем. лайк гузор, комент навис, ба дӯстот равон кун. ютуб ҳак мекунем алгоритма. ва мақсад ин ё ки ChatGPT-ро бу баъд аз хотири наброд зоракс намедонам узри зиёд номи шумора ки бале интервюра гузаштан дига гапай проблемае ки чунки вай робот метавонад ки дар лид код аст яку вебсайти машҳур барои яъне одамоне ки дар соҳаи барномасозӣ мехоҳанд ҷои кор гиранд ва ҳамаи саволҳо аз ҳамин вебсайт ҳастанд ва шояд ки мисол барномае нависта бошанд ки ҳамун AI да ё ки artificial intelligence интеллекти сунъида ки равад ҳамаи вебсайта кодош аз ёд кунад ва интервюи гугл гузарад ва $60,000 амрикоӣ дар як сол ҷои кор гирад. аммо аз хотири наброр ки барои мисол якта муштарӣ мега ки ҳей ризо навис ма даята барномае ки ма ягон код навис ягон тоҷикӣ бошад аммо artificial intelligence тоҷикиро намедонад наметавонад нависта хеле барномара мо лозимем дар уҷа. хоб дӯсти ман навистааи субен рап. салом алайкум бародари азиз Ризо Гевс. Сараввал мехостам гӯям ки шумо беҳтаринед новобаста аз просмотри каналтон. Ташаккур. дар ҳақиқат ки шо чи десам. Ташаккури зиёд ба шумо. Ҳей ошно супер. Супен рап. Сипоси бепоён, сипосгузорам барои суханони хелҳам шавқовару меҳрубонии шумо ва дар ҳақиқат ки шодам. агар ки ман ҳаракат мекунам ки яъне видео созум барои тоҷикон чунки аллакай англиси забонҳо да бисёр аст ин гуна наворҳо ва ман вақти бисёр надорам барои видео сохтан аммо ман ҳаракат мекунам ки ҳамон вақте ёфтам ба дигарон барои мисол як чизе ки ман медонам ва ям омӯзам ва бале ташаккури зиёд. агар ки видеои ман шумода писанд бошад ман шодам дар ҳақиқат ки шодам ва ман шодам ки шумо тамошо кардасанд ин замон яъне вақти шумо ин маблағ аст гузарондан дар наворҳои ман. сипоси бепоён дӯсти азиз. хоб дигари комент пас таҷриба аз назария боло бошад чаро бояд донишгоҳ хонем хусусан донишгоҳи тоҷикистон дар назар дорам ки умуман таҷриба дида намешавад. хоб ман ба ин савол ҷавоб медиҳам. албатта ки ман видео кардам ки ман диплом гирифтам ту нагир аммо аз хотир надор ки набурор ки ҳама чиз хубӣ дорад бадӣ дорад. донишгоҳ хубӣ дорад ки барои мисол одамҳои танбал бисёранд. шояд ки ту шаҳбоз ошно одами танбал набошӣ ва таҳсил кунӣ аммо мо донишгоҳ сохтем ки вай мб мегузорад вай дедлайн дорад яъне бояд ҳамун рӯзи муайяна лоиҳаҳоро бари спорӣ вай баҳоҳо дорад вай мехоҳад ки донишҷӯ рақобат кунанд ту бояд соати 8 сиб бояд дар донишгоҳ бошӣ. биёгирем ки агар ҳамин донишгоҳ набошад ку ту ҳаргиз соати 8 аз хоб намехезӣ то бегоҳ хоб мекунӣ. мисол 80% одамҳо хусусан дар даври имрӯза ки шабакаҳои иҷтимоӣ зиндагии моро гирифтааст мо танбалем вобастаем рӯзто бега дар инстаграму телеграму шабакаҳои 18 боло ва мо наметавонем ки таҳсил кунем. барои мо донишгоҳ хуб аст аз ин рӯ аммо аз рӯи дигар вақта бефоида мегузаронӣ маблаға бефоида мегузаронӣ зиндагиро бефоида мегузаронӣ ва бале яъне инҷа вобаста аст. агар ту бидонӣ ки ҳамин корро бе донишгоҳ мекунӣ ман дастумро баланд мебардорам ва тарафдори суханҳои туям аммо яхе одамо наметавонанд ҳеҷ сабаб бе донишгоҳ гузаронанд. барои мо донишгоҳ мода лозим аст аммо донишгоҳи паст безеб не раф донишгоҳи топ дар хонагари хонӣ агар маблағ дошта бошӣ. хоб сейф ака дар куҷо практика кунем дар Python. хоб практика ҳамаи ширкат гуфтам ошно ширкатҳои наздики та коб ё ва бугу ки ҳей ма Python медонам ва ма тайёрам барои шумо ройгон кор кунам. манам хеле кардам. ман шуморо мегӯям ки вақте ки ман Volvo Group IT да
باری اول میخواستم که موبایل دیولپر دارم ما گفتم که هی یک چند تا لایه ساختم در گیتاب و همون لایه ها رو ما در پشت در ایمیل نوشتم گفتم که سه چیز لازم است خواندن نوشتن سخن صحبت کردن اگر همین دونی نباشه جای کار میتیاد اوکی نویس بگو که روز بخیر نام من همین آدم من میخوام که تجربه آموزی برای شرکت شما را روام این گونه لایه ها را من ساختم این گونه تجربه ها را دارم این گونه دانش ها را دارم میخوام که برای 3 ماه آینده را با شما رایگان کار کنم بین چی جواب میتیاد خب اوکی اومدیم با سوالی عبدو احد السلام علیکم اکا من زبان برنامه‌سازی پایتون را خودآموز کردم یگان مواد رو توصیه میدادید مواد 100 days of code 100 روزی کد نویسی در یودمی از انجلیا تا برنامه‌سازی است از لندن که باید درس میتین اگر که روی همون را آموزی بهترین است و پس اون روی یگان جای کد سپورت که تجربه را که داشته باشی آشنا یا که لایه اختصاص جای کار خودت ساز اگر که نتونی جای کاری افته خب پرو وب کودر میتونید درباره آدمایی که برنامه‌سازی را سر کردین بعد از یک دو ماه بس کردین سویت بدین آیا بغیر از کسب برنامه‌سازی یگان کسبی بهتر است آشنا آیتی این در حقیقت کلان است آیتی تنها پایتون نیست ما پایتون نمیدونم ما در چندین ویدیو گفتیم که من نمیدونم اما من میخوام گفتن اما هست آیتی سپورت اوکی تکنیشن خب هلپ دسک خب سایبر سکیوریتی خب وب سرویس دسک خب وب دیولپر خب موبایل دیولپر خب بک اند دیولپر فول استک دیولپر اینجا دا یک خوبچه چیزی هست که اگر یک هنر آموزی در همه شرکت‌ها جای کار میتونه اگر انگلیسی را دانی کامپیوتر را گیرون کرده تونی صحبت کرده تونی همین دانش قهوه را داشته باشی در جای کار میتونه گفتم آشنا اگر هم 300 دانی صحبت کردن نوشتن خواندن با زبان انگلیسی را همه شرکت‌هایی که هستند در دنیا جای کار سپور مطرح وعده میتیم که تسنیت جواب میتید با شرطی که همین هنرها را داشته باشی و بعد یادم رو باز کردید ثابت این است که کاری خوب نکردی منو را داره که تو رقابت پذیر نیستی آشنا وقتا پرتو نه شوخی دارم یعنی همه چیز آسان نیست در یادم رو سر کردی برو دام بگی اما با برگرد یعنی دوستای نزدیک شاید پرابلم هم دوستا ایواز کن خب خونه تا ایواز کن مکان تا ایواز کن کامپیوتر تا ایواز کن قهوه نوشی تا ایواز کن بعد باید برگرد همه که 6 ماه همین کار کن اگر در 6 ماه برنامه ساز نشدی بعد پرتو راو ساختمان کار کن اوکی یا که دستافکار راو اوبر خب عبدو احد خب مواد با زبان روسی باشد خوبتر میشد متاسفانه الکی در یوتیوب روس ها مواد با درجه افسانوی بسیار است و ما باید با زبان تاجیکی کنیم تشکر زیاد چون که ما برای تاجیکانی که در او طرفی بدخشان و خوجند و کولاب و دیگر منطقه‌های تاجیکستان هستند که درباره آیتی تکنولوژی زبان آموزی شرکت‌های آیتی ندارن معلومات و تنها میگن که ساختمان آبلوی دستافکا ما باید کاری کنیم که ویا فهمن که آیتی هست نه بس که هیچ کس ما را تماشا میکند باز برای همین اگر ما بتونیم که با زبان انگلیسی کانتنت کنم یا که نکنم کاملا من میخوام که برای مثال دوستای ما با زبان تاجیکی خب وخیارم با زبان تاجیکی آموزن زبان برنامه‌سازی را مقصد ما همین است شما را یک سال آموختید ما از شما خواهش میکنیم همه یوتیوب کانال باید داشته باشد در یوتیوب کانال ویدیو سازید و با همه جهان آنلاین نشون دهید که شما چی کار کردن میتونید یگان جای کاری بعدی ندارد یک کسی چی آموزوندن ترا مجبور میکنید که خودت آموزی فهمیدی مقصد همین است خب سوال دیگر سوپن رپ اکریزو درباره ماتماتیک برای پروگرامیست میگفتید کدام اوراون ماتماتیک را ما در کار میشود و یا در کار با ما در کار میشود ماتماتیک با کمش که ماتماتیک اگر کمی جایهای کاری که اولی هستند لازم نیست کسی اصلا ماتماتیک را طلب نمیکنه برای مثال آیتی گفتم آیتی دیگه چه برنامه‌سازی دیگر چیز آیتی همین نگاه کنده ما اولین جای کار ما در هلپ دسک سر کردم زنگ میزنن تلفن رو میگیری و پرابلمایشون رو حل میکنی پس اون ما با آغاز کردم در موبایل دیولپمنت گفتم که همین خواندن نوشتن صحبت کردن با زبان تاجیکی دانی در تاجیکستان تمام شرکت هایی که آفیسی هستن تا جای کار میتونن سه چیز همین کامپیوتر گیرون کردن میتونی اینترنت شبکه‌های اجتماعی را اینستاگرام و فیسبوک میتونی استفاده بردن همه شرکت‌ها را جای کار میتونن مثلا وعده میتون
مشکلی این است که مردم نمیتونن نوشتن، نمیتونن خواندن، حتی کامنت نوشتن نمیتونن. ما دکو مردم ما میگم که مثلا ما در پشت نویسید، پشت نوشتن نمیتونن با ایمیل. معنای اون رو دارد که اگر که تو نوشتن و خواندن و صحبت کردن نتونی، عذر زیاد تو اگه تو پروفسیونال نیستی، تو همچون کوچگی دا ما شما خوش میگم با کسی بد نرسد. یعنی مقصد من این است نوشتن، خواندن، صحبت کردن چیزی مهم است. نه یاد گرفتی همه جای کار آیتی یکم او رو بینست که قدم اول تا جای کار میگیرن. همین دانش قاور هم داشته باشه تا جای کار میدن. خود بس من میگم تا آب بیارم که بسیار با صحبت کردم. دوباره میگردم. خب I am back. توپ چات واخیورام بگو، واخیورام گفته بینم. خب دیگری سوال، اگر یک سوال دیگر باشد مرحمت دوستانی آنلاینی. رخساری سفیدت بلبونی برگی بیدد. خب مواد به زبان روسی جواب دادیم درباره آدمایی که گفتیم. آیا بغیر از کسب برنامه‌سازی یگان کسب بهتر است؟ این آخرین سوالش. نه، بغیر برنامه‌سازی دیگر نگاه کده برنامه‌سازی چه خوب است. از خانه کار میکنی غایبانه، از خانه کار میکنی غایبانه، با آفیس نمیروی، اگر خوی میروی اگر خوی نمیروی. خب راهگیرو نمیکنی، هر خسته کاستوم بروکو ریشو موی سر رو نمیگی، در ایستگاه انتظار نمیشوی. خب راهگیرو نمیکنی. خب یعنی با چی میخوایی؟ ترا از خانه جای کار میکرد این سیستم ها. تکنولوژی این معجزه است، همین زندگی کاری ما را کاملا عوض میکند، کاملا بازی را عوض میکند. نه دکتر، نه معلم، نه ساختمانچی، نه حقوقشناس، نه یگان کسب‌های دیگر جهان امروزه با تو اجازت میدهد که با مثل کسب‌هایی که در تکنولوژی اطلاعاتی هستند زندگی خوب داشته باشی. این میدونی این وقت میدهد، تو وقت میخری، 8 ساعت کار میکنی، 16 ساعت دیگه وقت داری، 8 ساعت دیگه خواب میکنی، 8 ساعت دیگه وقت داری، 2 ساعت دیگه خوراک میپزی، 6 ساعت دیگه وقت داری، تحصیل میکنی 6 ساعت دیگه را. خب تجیکه اومده نیستین؟ حتما میرم خدا خواهد. ما تجربه لازمه را گیرم برمیگردم یک روز نه یک روز. خب سوبن رپ اکا همین زبان انگلیسی حاضر چگونه یاد گیریم؟ آشنا جان زبان انگلیسی را یاد گرفتن این است چگونه یاد میگیری؟ همین دوستایی که با زبان تاجیکی صحبت میکنن کو از باید دور میشوی برای یک چند مدت تلفن را با زبان انگلیسی میکنی. همه یوتیوبرهایی که زبان تاجیکی صحبت میکنن حتی مرا ادپیست میکنی و که پیروی نمیکنی دیگر. همه یوتیوبرهایی که با زبان انگلیسی صحبت میکنن پیروی میکنی، کینوهای انگلیسی تماشا میکنی، سرودهای انگلیسی گوش میکنی، کتابهای انگلیسی میخونی، حتی عروسی انگلیسی میابی، چادرولتکا، اومه تیوی، اومگل تیوی، این گونه وبسایت ها میروی که مردم با زبان انگلیسی صحبت میکنن با باید پیوست میشن. ای 6 ماه میروی کورس های انگلیسی، یوتیوب مواد انگلیسی با درجه افسانوی بسیار است. پس اون نتونی چک میشه اما هر روز 10 ساعتی کار میکنه بود. خیلی یه روز 1 ساعت تو یه هفته تماما تحصیل نکنی و تحصیل نیست. هر روز باید تحصیل کنی. چون که این مدت دراز همین 6 ماه که ما وعده میتونم همه آدما را گفتگیم که 6 ماه اگر همین شبکه‌های اجتماعی استفاده نبری و یک هنر یک سکیلز یا یک هنر را بالاش کار کنی میتونی که بهترین در همون هنرت باشی و جای کار گیری. همین انگلیسی دونی که همه شرکت‌ها جای کار میتونن. میروی مردم انگلیسی درس میتیم مبلغ کار میکنیم. من صنف 9 بودم هم خیلی کرده بودم. صنف 9 بودم 7 شاگرد داشتم. 30 تومانی مدد می آوردن. خب برای آدمانی رودغافس ایتی خوبه.
شاید خب اکا همین زبان انگلیسی خب گفتیم دوباره عبدو احمد خب اکا جان مرا نادرست فهمیدین مواد آیدی پایتون خودآموز گفتم عذر زیاد دوستی مهربان عذر زیاد دوستی مهربان خب براستی من همین کانتنت های روسی را تماشا نمیکنم اما یا понимаю по-русски неким من написан نیست همین روس کانتنت ها تنها انگلیسی و اسپانی بله چون که این دو زبان یعنی من انگلیسی بعد از یافت میدونم و اسپانی را نام که آموخته میخوام که دونوتر شوم در این زبان چون که من آرزو دارم که آمریکای لاتینی روم برای شاید یک سال زندگی در زندگیم شاید یک روز روم اما در آمریکای لاتینی آرژانتین ونزوئلا چیلی کوستاریکا همه اینها با زبان اسپانی صحبت میکنن ولی من میخوام اسپانی را آموزم بله راست میگی گوشنا جان اما متاسفانه من نمیتونم توصیه کنم در این باره عذر زیاد یعنی از کدام زبان‌های کانتنت‌های روسی آموختن خب من توصیه میکنم کورس‌ها را خریداری کنی کورس‌ها را خریداری کنی بهترین است اما اگر زبان انگلیسی را دانی تا کورس خریدن لازم نیست همین آنلاین دا اگر که انگلیسی دانی آشنا جان راو یوتیوب فری کد اکادمی میگن یک تا وبسایت در همونجا میتونی همه زبان‌های برنامه‌نویسی رایگان آموزی همین شرکت آیتی آموزم که ما ساختم گویا مقصد ما همین است که با مثل انگلیس‌ها یا تا کشور کانال داشته باشیم که همه تاجیکان همه معلمانی که آیتی را درس میدن در اینجا بیارن موادشون و ما گیریم یعنی بله برای دیگران آموزانیم در رایگان چون که نه هر کس مبلغ دارد و وقت دارد برای گفتگو البته سموچکا کنی بهتر است چون که خودآموزی دیگر است با تز می‌آموزی و با مبلغ داشته باشی را کورس هم بد نیست من بر مقابل کورس نیستم خب اگر ریزا همین زبان برنامه‌سازی راست میتواند جای سی پلاس پلاس را گیرد براستی من یگان معلومات ندارم آشنا جان در باره راست و سی پلاس پلاس من بدونم که سی پلاس پلاس استفاده میبرند برای خاطرات های رام برای مثال رام سی دی درایور را ساختن یا که برای خاطرات را ساختن اما ما معلومات بسیار ندارم عذر زیاد از خواهش میکنم که از اینترنت کپ و یا شاید که معلوماتی خوبتر دهند در این باره با خود شما اما سی پلاس پلاس این لگند است و ما فکر میکنیم که تا 10 سال آینده هم باید که جای کار بسیار باشد برای این زبان اما پایتون این زبان شاه است در زبان برنامه‌سازی اما چرا همه تاجیکان محض با پایتون رفته ایستادن محض با زبان‌های برنامه‌سازی چرا یگان کس با سایبر سکیوریتی نمیرود چرا یگان کس با دیتا آنالیست نمیرود چرا یگان کس با آیتی سپورت نمیرود چرا یگان کس با یعنی کارهایی که تکنیکی هستن نمیرود محض با همین سازندگی و برنامه‌سازی میروند چرا تلچیان ایاش اما ایشان نفهمیدم چی معنی دارد تلچیان ایاش تلچی چی معنی دارد کلمه تاجیکی است همین زورا در حقیقت که سوال افسانه زورا آشنا با یک سوال دیگر باشد خواهش میکنم سوال ته چون که سوال های تو در حقیقت زبان و شوق‌آور هستند بله میتونم که بحث کنیم در بورش ده اسپرانتو ایشم نفهمیدم دوستی مهربان چی است اسپرانت چی معنی دارد آیا این کلمه تاجیکی است ما از شما خواهش میکنم که با تاجیکی صحبت کنید چون که یزیک من نفهم یزیک چی است خواهش میکنم با زبان تاجیکی اکا
бале афсонави ака ҳамин дар бораи Cisco. хоб Cisco ин як ширкате ҳастае ки дар бораи нетворк ҳамаи ана ҳамун сервисҳое ки дорад ё ки хизматрасониҳое дорад дар бораи нетворк ҳастае. VPN, Cisco VPN. Cisco ин бехатарии ширкатҳоро таъмин мекунад. Барои мисол ман ҳозир аз хона кор кардам, ман VPN Cisco истифода мебарам. Ва вақте ки ман Cisco истифода бурдам, ман аз тамоми сайёраи замин новобаста ки ширкати ман биёгирем дар Аврупо қарордор бошад, ман метавонам ки аз Индия равон кор кунам, ман метавонам ки аз Амрикои Лотинӣ равон кор кунам ва Cisco мара таъмин мекунад бо VPN-ш то ки ман бехатар бошам дар тамоми сайёраи замин. Дар ҳоле ки ҳамун нетворки ма, сервери ма, шабакаи ма дар Аврупо қарор дорад, аммо ман дар Амрикои Лотинӣ қарор дорам. Фаҳмидастед? Яъне мақсади Cisco хизматрасониҳо, яке аз хизматрасониҳои Cisco бехатарии шабакаҳоро таъмин кардан аст ва ширкатҳоро ба кори барномасозону мутахассисони IT-ро осон кардан аст. Яъне маҳз бораи Cisco бозори шабакавиро дар ҳақиқат ки гирифтагӣ аст. хоб Зора ака дар бораи Cisco суҳбат кардем. Ташаккур ML Hack. Ака ман курс ташкил кунам мегиред? Албатта, агар ки курси шумо дӯсти меҳрубон бо забони тоҷикӣ бошад, тоҷикӣ хеле забонҳои русӣ чокади радноиҷон, не, аз шумо хоҳиш мекунам ки бо забони тоҷикӣ мо ин забоне ҳаст ки мо бояд эҳтиром бояд кунем. албатта бисёри тоҷикон Русия мераванд, Аврупо мераванд, Амрико мераванд, аммо забони тоҷикиро чокади радноиҷон дигарҳо гапҳо мезананд ки ман писанд нест. Аз шумо хоҳиш мекунам ки ба забони тоҷикӣ бошад курс, осон, оддӣ ва ба сифати баланд бошад. Агар хоҳӣ ройгон хайрия дар YouTube канали IT омӯз мегзорем. Агар нахоҳиам, ман хоҳиш мекунам ки нархнома кун. Чӣ қадар фикр мекунӣ ки ҳамин қадар вақта гузоштӣ ва чӣ қадар нарх мехоҳӣ гузоштан барои нархта, яъне ҳамун курса. Агар ки мо ба як хулосае омадем, ман метавонам ҳатто курсро харидорӣ кунам дар YouTube каналам гузорум, ба шарте ки зебо бошад. Агар ки буки не, ака ман мехоҳам ки яъне ҳама тамошо кунад, хайр бошад, яъне барои мардам ягон хубӣ кунад барои ҷомеаи IT омӯзона. ин бо беҳтарин мешавад дар YouTube канал мегзорем. Албатта барои ҳамара. Аммо бо дар оянда вай ҳастае ку барои YouTube ариза равон накунӣ ки ман видеоитро дуздӣ кардагиам. Яъне ихеле ҳам будан метавонад. Ман мехоҳам ки қатъи худ шартнома бандем да. хоб Непалони Иран. Устод, барои аз нов сар кардани омӯзиши IT аз кадом забони барномасозӣ оғоз кунем? Вау, мада анин савол зебост. Бо забони тоҷикӣ. Ташаккури зиёд дӯсти меҳрубон. Аввали аввал сертификати C, сертификати CompTIA. Сертификатҳои CompTIA ҳастанд ки бале ма дар YouTube кардагим як видео ки ту бояд худи ҳозир ё ки харитаи роҳи ҳакер. Бале, ана ҳамин видео харитаи роҳи ҳакер. ана ҳамин навора дӯсти меҳрубон, аз ту хоҳиш мекунем ки рав тамошо кун, чунки ма дар ҳақиқат ки меҳнат кардагим дар бораи навор 34 дақиқаи як рӯз ма скриптоша навистам, як рӯз ка монтаж кардам ин навора. Рав тамошо кун аз нол ва ту мефаҳмонам ки чӣ гуна IT-ро оғоз кунӣ. Аввал англисиро омӯз, пас он сертификатҳоро ма гуфтагим чӣ хесар кардам, пас он кадом забони барномасозиро. Узри зиёд дар ин пахши мустақим ман наметавонам ин саволам ҷавоб диҳам, аммо ягона ҷавобе метиҳам ки ин аст ки рав ана ҳамин навора тамошо кун. Умедворам ки ҷавоб мегирӣ. Агар ҷавоб нагирифтӣ, аз хоҳиш мекунӣ дар почта электронии ма паём равон кун. Агар почтаам нафаҳмидӣ, дар коммент ана ҳамун навор намед бук ҳей Ризо ака, ҳей Ризо, ман дарам ҷер нафаҳмидам ва ман тада мефаҳмонам. Ташаккури зиёд. хоб дигари саволам мехонем ҳозир. хоб Аҳмад узри зиёд Абду Аҳмад. Обод боши ака, беҳтарин фақат ба пеш телеграм дошта бошен, селкаша монед. дӯсти меҳрубон, мутаассифона ман телеграм данестам, инстаграм данестам, ватсап данестам, имо данестам, одноклассники данестам. ман дигар шабакаҳои иҷтимоӣ данестам ва ё вақта бефоида мегзаронанд, барои ман ягон фоидае надоранд ва зиндагиро ҷазир мекунанд. ва ё барои ҳамон ман дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ нестам, чунки ман дар фоидае нест. аз ту хоҳиш мекунам ки агар ки бо ман дар тамос шиданӣ бошӣ, ман хоҳиш мекунам ки навис дар почта электронӣ riobiv.com боз ман даҷа агар ки тонам менависам, метавонам ё ки не? фикр ки наметавонам, не? аммо дар ҳамин тагҳои видеои ман дар ҷое ҳастаи дар ҳамон почта электронӣ. хоҳиш мекунам агар ҳамра ё пайваст шав, почтаи хуб навис, агар хоҳиш суҳбат кардани як ба як вақтша муайян кун, чанд дақиқа мехоҳиш суҳбат кардан, ман ҳаракат мекунам ки вақт ҷидо кунам ва суҳбат кардем. Ташаккури зиёд.
خب دیگری سوال دوست مهربان. اکا خب اکا با من اجازه میدید که شما البته نو پرابلم. یگان مشکلی نیست. میتونی که من اکا اجازه دادم در همه ویدیو ما گفتم که ای مرا حق. خب کنی تر هرگاه که پوست الکترونیک مرا غورت کن. خب یوتیوب مرا غورت کن. خب بله کنی یگان کار کن. کنی ببینم میتونی یا که نه. ما اجازه دادم. و ما با یگان بله با پلیس مراجعه نمیکنم برای این کاری که تو کردی چون که من اجازه دادم تو. ما پراکسی دارم، وی پی ان دارم، ماشین های ویرتوالی دارم. این معلوماتی هست که من تو داده استم تو که فهمی که چیکار میکنی. خب دوستان عزیز تقریبا 9 دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از 9 دقیقه ما پخش مستقیم بس میکنم چون که ما کم تر کار دارم و باید کار کنم. اگر یکم سوال دیگر باشد بیاید 9 دقیقه دیگه صحبت کنیم. خب اگر اختصاص شما چیست؟ ما دانشگاه تمام کردم، دانشگاه اروپایی را در دانشگاه بانکی همچون وب برنامه ساز. اما ما در سایبر سکیوریتی پسند است و این زمان در سایبر سکیوریتی میخوام کار کنم. اوکی از قسم اولی سایبر سکیوریتی کار کردم دادم. اگر ایزون نمیشه که حق کردم مثل روبوتی تاجیکی میباشد. آیا دقیقه. اگر اختصاص خب اگر ریزور نمیشه حق کردم مثل روبوتی تاجیکی میباشد. شاید که این دوستی ما ایمیل هک دانش‌های زیاد داشته باشد در ساحه یعنی هکینگ و شاید که ماراتون هک کردن چون که اساس ما بسیار معلومات مالکه در جهان آنلاین دادگیم شاید که تو ندیره بر مقابل ما استفاده بودن. در واقع چت جی پی تی علاقه ما معلومات دادگیم چت جی پی تی تاجیکی رو میداند و بله اینتراکتیونی است. اگر که تماشا نکرده باشی مرحمت را تماشا کن. چت جی پی تی تاجیکی رو میداند. بله چت جی پی تی این روبوتی است که تو با تکست همه چی را می‌نویسی تا جواب می‌دهد. بله چند اما بسیارتر با زبان انگلیسی اما تاجیکی را بسیار خوب نمی‌فهمد چون که اولی آموخته است زبان تاجیکی را. بله کلی لینوکس ما در این یکی از اپراسیون سیستم اساسی است که همه هکرها استفاده میبرند و البته که ما دارم چرا نه I'm a hacker bro. این طرف تنگزاری کافته طرف کلی لینوکس ما دارم بله. لینوکس خود یازی لینوکس تو باید نصب کنی. لینوکس خود یازی اگر که تونی اما اگر که نتونی چون که لینوکس این رایگان است این اوپن سورس است با مثل اندروید این اوپن سورس است و همه میتونه که استفاده برد لینوکس و بله اگر که تونی استفاده بودن لینوکس این بهترین است که وجود کامند لاین فرمان های لینوکس است که باید که همه داند و بله لینوکس تو باید که دانی خود یازی. اما تو لازم نیست که همه که هم ویندوز داشته باشه هم لینوکس با مثل ما ویندوز خریدگیم ویندوز 11 پرو اما در داخلش ما ماشین ویرتوالی دارم که میتونم هم مک‌اویس رو استفاده کنم هم ویندوز هم لینوکس هم چیزا. بله برای همون لینوکس زیباست افسانه‌ای است. خب شما کم میخواهید هکر شوید؟ نه ما میخوام که هکر شوم اما در تیمی کبود در تیمی سرخ نه. البته من نمیخوام که کسی را غارت کنم کسی را بد رسانم کسی را برای مثال نمیدونم بیزنسی ساختگی و ویران کنم نه. البته که مقصد من نیست. مقصد من است که هکر شوم اما برای حمایت هجوم های هکری برای حمایت هجوم های
криминали ки дар ҷони рақамӣ мешаванд. Ин гуна ҳакер бидан ма мехоҳам албатта, аммо бале ҳакерҳо ду намуд мешаванд. Дастаи кабуд, дастаи сурх. Дастаи сурх коре мекунад ки ширкатҳоро ғорат кунад, маблағҳоро дуздӣ кунад, давлатҳоро нест нобуд кунад. Аммо ҳакере ки дар дастаи кабуд ҳастай, вай мехоҳад ки ҳимоя кунад, вая системаро ҳимоят кунад, шабакаро ҳимоя кунад, хоб вебсайтҳоро ҳимоя кунад. Маҳз барои ҳамин садҳо ҳазор доллари амрикоӣ ширкатҳои бузург пардохт мекунанд барои ҳакерҳоро, то ки системаи вайро бале ҳимоя кунанд. Хоб дигари савол. Python намедонед? Python намедонам. Дар Linux ҳамин ба ман маъқул аст ки вирус надорад. Бале Linux барои ҳамин. Мошини виртуалӣ че ака? Хоб мошини виртуалӣ ин компютер дар дохили компютер. Ҳамин компютер дидӣ? Дар дохили компютер я мӯъҷиза аст. Ҳоли ман ба наздикӣ дар бораи ин видео мекунам. Яъни мошини виртуалӣ чи ҳастае ки барои мисол ман компютери ман 64 ГБ RAM дорад, 2 TB SSD дорад. Ман метавонам ки сети дига компютер созам дар дохили компютерам. Барои мисол ман метавонам ки ба кали Linux ҳуҷум кунам ягон каса ва ваё нафаҳмам ки ман аз куҷо ҳуҷум кардам. Ман метавонам VPN истифода барам, проксия истифода барам, dark web истифода барам, барои мисол дигар браузерҳоро ки мара трак карда надонам ва ваё намедонам ки агар ки ё банам, ман метавонам ки ва ҳамун виртуал мошини виртуалиро дар ҷош нест нобуд кунам, то ки мара нафаҳмам ки ман ҳамун одамам. Аммо дар Windows худо агар як каса ғорат кунӣ, пагоҳ ту ҳимоя надорӣ ва ту намефаҳмам ки аз куҷо дуромадӣ, аз кадом минтақа ки чӣ. Барои ҳамун ман тавсия наметавам ки маҳз барои мошини виртуалиро истифода мебарам дар замон мардум. Агар кинои Мистер Роботро тамошо карда бошед, вай вақте ки ҳак мекунад, дар ҷояш мегирад, ҳамун компютер нобуд мекунад, чунки аллакай тими кабуд метавонанд ки вай ёбанд. Аммо вай кино ки солҳои пеш сохта шуда буд, айни замон мошинои виртуалӣ дига компютерро намешканед. бале GitHub ма дорам. Ака Ризоев, шумо мухлиси дастаи Барселона мебошед? Албатта Барселона, дастаи Барселона ва Челси ва Месси. خب 2 دقیقه دیگه ما دوستای عزیز و مهربانی آنلاینی. خب شما نگاه کنید، از همه شوق‌آور در این زمین است که کامرای ما این طرف میام، قطعی ما میآید. برای مثال نگاه کنید، من اگر اینستاگرام با همراهی ما میاد، اگر من اینستاگرام با همراهی ما میاد، اگر کی از جایم خیزم میخیزد، در جایم شینم میشیند، اما ما نمیرسونید. این آیپادی نوی آیپادی ما است که این گونه برای فونکسیون را دارد. Акай Ризос искусственный интеллект. Хоҳиш мекунам ба забони тоҷикӣ. Забони русӣ дигар забонҳоро ман қабул надорам дар ин пахши мустақим. Ну да, я понимаю по-русски, но я не люблю этого языка. Ака охирон савол. Агар шумо ба 5 сол пеш бармегаштед, аз чӣ сар мекардам? Вау! 5 сол пеш бармегаштам, ҳаргиз Инстаграм истифода намебурдам, TikTok-а аккаунт намекушодам. Дӯстое ки IT-ра машғул нестанд, қачон суҳбат намекардам. Забони англисиро барвақттару зеботар меомӯхтам. Хоб аввал аз забонҳои барномасозӣ намерафтаму оғоз мекардам аз чӣ гуна компютера истифода бурдану дар бораи чӣ гуна сохтани компютер, чӣ гуна оператсиони система кор мекунаду, чӣ гуна процессору, жёстки диску, рамҳо кор мекунанд, дигарҳо. Аз инҳо сар мекардам, пасон мерафтам дар бораи шабакаҳо меомӯхтам, пасон аз бораи шабакаҳо дар бораи бехатарӣ меомӯхтам, пасон баъд аз бехатарӣ омӯхтан ҷошта ҷои кор мегирифтам дар ин соҳа. Пасон бале, чунки бале ҳам хеле корро мекардам ва асос танҳо таҳсил мекардам. Да, ҳар рӯз таҳсил мекардам барои 10 соатӣ. Таҳсил. Ягона роҳе ки зиндагиро иваз мекунад ин таҳсил аст. Фақат таҳсил мекардам. 12 соат таҳсил. бале, ташаккури зиёд. 1 соати оо шуд ва ба ҳаматон шаби афсонавӣ хоҳонам ва як ҳафтаи дигар ҳамин ҳолат бо 1 соат дигар ҳам хеле суҳбат мекунем. ва муваффақият дар таҳсилтон ошнои ман. Хайр.